Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Andini. Dan saya Nabila Ainur Rahmat. Kami berdua akan menyanyikan tembang Sinom mengenai keteladanan orang terdahulu. Mula dolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ingat si gondo Panembahan Senopati, Kapati Amarsudi Sugane hawa nafsu, Pire Sutopo Broto tanapi ing siang ratri, anangun kalian natya singsa somo. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.